muri riyenga cyangwa muri iki cyumweru byibuze nta munyamurenge waguye mu mutego cyangwa igitero runaka ahatandukanye, nubwo ibitero byagabwe inka zikanyaga zikanyagwa ariko nta munyamurenge waguye mu bitero cyangwa wishwe. Muri Kongo ejo umugwa mukuru habaye imyigaragambyo isaba ko Vital Kamerhe yarenganurwa cyangwa agafungurwa. Vital Kamerhe no arazizwa ibyaha bya ruswa. Ku minsi 5 y'ukwezi kwa munani mu kirere cya Minembwe hagaragaye indege nyinshi zitandukanye, zimwe zari zanditseho amazina ya Loni cyangwa MONUSCO nk'uko bisanzwe bimenyerewe ababaye mu gace k'Imurenge, ariko ubusobanuro bw'izo ndege abantu barimo bagenda busobanura mu buryo bitandukanye. Kaze bakunzi ba Murengamateka TV, tubahaye ikaze muri studio za Murengamateka TV mu makuru yaranze icyumweru. Ngiye kuri mikro za Murengamateka TV ni Daudi. Abanyaminembwe baragenda bashimangira ko byibuze ibitero byagabanutse ku kigero buri wese kwibaza impamvu. Bamwe bagenda bibaza impamvu zitandukanye, ariko kandi abanyaminembwe bakagaruka bashimangira bavuga ko bari maso, ndetse mu nkengero za Minembwe ahatandukanye hakomeje kugaragara izo nyashamba zigamije kurandura ubuzima bw'abanyamurenge mu duce dutandukanye turi mu nkengero za Minembwe, ndetse abaturage bari muri Minembwe hagati muri centre bakaba batekanye, ariko ikibazo ni mu nkengero cyangwa gukora ingendo zigana mu nkengero aho hakiri imbogamizi zikomeye kubaja mu mirima ahatandukanye, cyangwa abandi bose bashobora kuba bakwerekeza mu nkengero za Minembwe. No kuvuga ngo mu gace ka Minembwe nubwo hari amahoro, ariko abaturage bashimangira ko igihe icyo ari cyo cyose ibitero bishobora kuba byagabwa, ndetse bari maso mu kwirwanaho ndetse no kwirwanirira. Abenshi rero bakomeje kwibaza impamvu ibi bitero bishobora kuba byarahagaze kugeza ku kigero nk'iki cyangwa kugeza kuri uru rwego. Abantu bibaza ibitandukanye, bamwe bakashimangira ko ari igitero cyagabwe igipupu kikaba cyaramaze imbaraga aba bantu, ndetse cyangwa kikaba cyarongeye ubwoba. Abandi bakavuga ko ari imihindagurikire mu gisirikare cya FARDC, ariko abanyamurenge bari muri Minembwe benshi barashimangira ko biterwa n'imbaraga zatwirwaneho, ndetse abenshi bakavuga ko twirwaneho ariyo yahinduye amateka, cyane cyane ku murego w'ibitero byari bisigaye bigabwa ku banyamurenge. Abaturage bakagenda bashimangira bavuga ko gahunda y'impenuka mu gisirikare atari cyo cyatumye ibitero bisa naho bigabanyije umurego, ndetse ko igisirikare cyagiye gikora gahunda nyinshi mu kongera abasirikari hano muri Minembwe hagati, ariko ntibitange igisubizo, ndetse ibitero n'inka zigakomeza kunyagwa uko bukeye nuko bwije, ndetse bagashimangira ko imbaraga zatwirwaneho cyangwa z'abaturage birwanaho arizo zitanga umusaruro kugeza amaginga y'abaturage bari muri Minembwe bakomeje kurama no kuramuka kubera imbaraga z'abana babo cyangwa imbaraga z'abaturage bahagurutse mu kwirwanaho ahatandukanye cyangwa mu duce dutandukanye mu kwimira umugambi wari ufite imbaraga zitangaje mu kurimbura ubuzima bw'umunyamurenge. Ku minsi 5 y'ukwezi k'umunani umwaka wa 2020 mu gicamunsi ku kibuga cy'indege cya Minembwe hari ku Kiziba haguye indege cyangwa ituye indege ya Aide Humanitaire cyangwa PAM. Bivuga ko yari ije kwiga etide cyangwa muri etide ya miriye ya Minembwe, ndetse no kureba ikibuga cy'indege uburyo kimeze n'imiterere yacyo, niba gishobora kwakira indege nini cyangwa indege zisumbuyeho ku bunini. Aide Humanitaire akaba ari umushinga uterwa inkunga na Union Européenne n'umushinga mpuzamahanga ku bufatanye na Loni, ndetse n'indi mishinga mpuzamahanga ikorera mu bihugu bitandukanye.
Ku minsi itanu y'ukwezi kwa munani kandi agace k'Imurenge kagabwemo igitero ni muri Bubembe mu nkengero za Bubembe aho izo nyeshamba zagabye igitero ndetse zikanyaga inka. Biravugwa ko byibuze nta munyamurenge ushobora kuba waraguye muri icyo gitero, ariko inka zikaba zaranyazwe. Ni mu gihe kandi agace ka Bubembe gakomeje gushigwa mu majwi cyangwa amakuru agaragaza ko Bubembe igihe icyo ari cyo cyose ishobora kuba yagabwamo igitero simusiga. Bubembe ni agace katigeze kibasirwa n'ibitero muri gakondo y'Umurenge kugeza aho utundi duce twasenyutse, kugeza mu rwego buri wese agenda yibonera amakuru cyangwa amafoto. Bubembe kandi n'agace amoko akituranye, ariko bikaba bigenda bivugwa ko umutekano wa Bubembe, izo nyeshamba z'inkozi z'ibibi zakomeje gushira mu majwi ko zigiye kurasa Bubembe cyangwa kugabamo ibitero, nubwo abaturage ba Bubembe bagiye bagwa ahatandukanye cyangwa mu bitero, ndetse bamwe bakagwa mu bitero bageragezaga gutabara abavandimwe babo muri gahunda ya twirwaneho. Abaturage bagenda birwanirira, leta ikaba yaraparitse gahunda zo kubatabara no kubarengera, ndetse abaturage bafata ingamba zo kwirwanaho no kwirwanirira mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo, aho imitungo yabo hafi ya yose imaze kwangirikira no kurimburwa n'iyi ntambara yo kurimbura cyangwa gukorera umunyamurenge jenoside. Ku minsi itanu kandi y'ukwezi kwa munani muri Minembwe, hagati mu kirere cya Minembwe humvikanye urusaku rw'indege nyinshi. Indege zagaragaraga zanditse amazina ya Loni cyangwa indege za MONUSCO mu buryo bwumvikana, cyangwa abakorera hano muri gakondo y'Umurenge bazi MONUSCO. Izo ndege zikaba zaragaragaye mu kirere ari nyinshi ndetse zigatera abaturage impungenge, ariko abatandukanye bagiye bavuga ko ari indege zirimo abarimo gukora training cyangwa aba pilot bari kwiga uburyo bwo gutwara indege cyangwa gutwara indege bisanzwe, ndetse no guhinduranya abasirikari ba MONUSCO bakorera hano muri gakondo y'Umurenge, aho bazanye abandi bashasha ndetse n'abapilote bashasha bari kwiga uburyo bwo gukoresha icyo kibuga cy'indege cyangwa gutwara indege muri ako gace. Umutekano cyangwa ku bijyanye n'umutekano ku baturage bakomeje gukora ingendo, umutekano uracyari mubi cyane muri gakondo y'Umurenge ku bantu cyane bakora ingendo, kubera ko biravugwa ko ahatandukanye izi nyeshamba zikiri mu mayira mu duce dutandukanye. Bikaba kubera izo mpamvu n'izindi, rero abaturage bakora ingendo bakaba basabwe kuba bitonze mu ngendo zigenda zikorwa ahatandukanye, kubera ko ibibazo by'umutekano bikiri ingorabahizi hano muri gakondo y'Umurenge mu duce dutandukanye. Ku minsi 7 y'ukwezi kwa munani muri Congo mu mugwa mukuru wa Kinshasa habereye imyigaragambyo isaba leta gufungura Vital Kamerhe wafunzwe ndetse agakatirwa imyaka 20 azira ibyaha bya ruswa, aho bivugwa ko yanyereje miliyoni 57 z'amadolari y'amanyamerika zari zigenewe gukora ibindi bikorwa bitandukanye. Uyu munyapolitike wari ukomeye cyane mu gihugu cya Congo, ndetse wagiye ufasha Felix Tshisekedi mu buryo bumwe n'ubundi, ndetse wari inshuti ye ya bugufi, akaba azizwa ibyo byaha bya ruswa. Rero ejo imyigaragambyo nibwo yabaye mu mugwa mukuru wa Kinshasa, aho bivugwa ko n'utundi duce dutandukanye hakorewe imyigaragambyo isaba leta kurenganura bwana Vital Kamerhe, bavuga ko arengana mu buryo bumwe n'ubundi.